Salamat sita mo mali paiman sidup pa kaboro lan tialo melambi lan attu latani sipulung penombay puang. Lan may bunga na Petrus pasal 2 ayat 10 saya lako 17 tulata basa siya tanandong na pangalison na paanandungan kasabian lan penggauran melo. Lan tialo Senin tanggal 7 bulan September 2020. May komita masambayang. Paranukan puang rampo makure sumanga siya minimang pole paraya diolomi lan atu yate. Mi pa kamasian kan tudionan lo baaru, kini lom pataru siya lom paling kakatuan ki. Tolo diomi laki pataru te katuan puang, laki basa tu kadami menjadi parandangan katuan. Ope nama salok tunduikan, bengkan kamatotoran, angki makdin umpahang meloy apa patun na te dio nakadambi angki pogau ihlan katuan iya teh sadia mo kan opuang mak kada-kada mo komila ko kaleki lan sangana puang ki pong Yesu kirampo masambayang. Amin. Bunga na Petrus pasal 2 ayat 10 bisa saya lako 17. Pak pakilala diona tuo masero pasananteng ko unturu atoran toma aparenta. Pak kaborokku, kupakilala komi susi to mentiruran, siya to lumio lantelino. Lami toyangan tu kalemi do memintu na kamailuan pak kalean, tu sirari dia tambi. Ia tu gau mi lamelo dio luto kapere, di kuwa anaya tu napobandang umpalele beko komi, tau putung tompo gau kadake, tu belana natiro tu penggauran melomi. Anna pakalabi tu puang matua kialo nami puang sae pakilalay. Laturu komila komintu parenta na pondok tolino belan na puang. Lalu lakod datu kapua belan na yamo mairingan na kuasanna. Lalako mintu otomaraya belan na yamo na sua datu kapua pakkan itu mintu tompogo karakena. Siya lampakkan ni melo tu tompogo kameluan. Bela na susi mo to tu pa puren na puang matua. Kumua ana dio na penggauran melo mini kamumui. Tu puduk katang paisanan tobaga. Susi to torroto makaka. Tang susi to undangkaran katorroto makakan na laus samboy kakadakean. Sangadin na susi to taun na puang matua. Kasiri itu mintu tahu, pakaboro itu mintu sang siluran, kataku itu pong matua, pangkei tudatu kapua. Amin. Kasabian lan penggauran melo, kesaksian melalui perbuatan baik. Kumbongan salok na puang, mak pakilala to may tomatua, to domay keden ni bati na lamale lako salian tondok. Nasanga toraya male undaka kaletteran utan. Me pasan na kuwa yan na den dio lutondoko na tau pia, di pogau tu melona, diangga to may tau, dio lutondoko na, siya si kadamak meloki, di kasiri to may kabiasan na tau, tae na male di ba tu kabiasan ta, ondong pi, lako kita to sarani, si patu ki itu tontong makaritutu siyang pogo itu si turu na lalan pak porain na puang matua, siya tae na di kasirisan tu agamanta. Tak siapa raka dirangi bangku moden tu tondok unggagai toraya sae sia toro lan tondokona. Sia dulu tu tondok nanai toraya male tontong sia tibungka tulalan nanai undaka kande ullen du ima rupa-rupa pengkarangan sia buda untoy-toyan lan kaparentan. Manasa tae padanna tu disanga tontong umpogo penggauran melo. Susimo na pak kaintinan Rasul Petrus lan Pak Basanta kumua. Ya tu si patoon na di popempay lan katuanta kita sa aburan to maapatongan, ya mo tu penggauran melo si tuang kakinan. Ya mo lananay untiro ki to senga to kumua, inang senga siami tu to sarani. Siya nakwaduka lan Pak Basanta kumua, latontong kiyong pogaw penggauran melo. Bato nanaw lendu ipenggauran melo, anna tadang to may ulelean paapalele beko ondongan na to may
patelle siape lobo lako kaleta. Kombongan sallo na puang. Umpes saabian kareba kaparanduan diomay puang matua. Tangyaman na keunalaki kataanan lan pak kamayan susin na menda di majelis gereja batu pengurus OIG. Sanga dinau lendui ipenggauran melo tu dipogau. Umba inan dinay torro. Ia memisa kasabian mempayan tumaadin napak tuladan ni tosenga. Amin. Tamas sembayang. Kurre sumanga ki pakendek diolo malabimi o ambe puang matualan suruga. Bela namasokan sia liuka borok komi pasakekat. Ayate kadami tu mangka kirangi, mangka kitolok talinga, lambe nalainan lan penangki ang kipogawi. Kumua, yate mikatuan, latontong lamempayan lan penggauran melo. Laki pogau tu penggauran melo, umba kini. Dan nopak na mendadi kasaabian tuo, lako padangki tolino. Anna, maadin yate may suluki, umpu di siya umpakalabi komi. Umpak lingkay te katuan lan alo yate puang umpataro ite may sara pengkarangangki. Sara katuangki, panunduk melo kan siya pasake kan. Pasitoyangan kan, cumay maarupa-rupa, bala kasanggangan. Angki pegau epeng karangan, situro pa aporyami. Kipas sambayang te memintu rapungki, mintu taumilante. Gereja Toraja Tangerang, siya sunu uki joluba atau pira-pira inan, panunduk melo len katuan na. Makure sumangat kan si sola kombongan mi tu kerangan umuru nalan aloyate. Malaikat jo may saki siyang tarima pasake mi. Lami sundun dito korean sumangana. Ya tulan na luka masakian, pamaleke, masaki corona, pamaleke duke puang. Lalu maarupa-rupa agan pergumulan. Aagan natamoy, pamatoto isya tulaki. Ya tulan na lu kamasusan, kamapaadiran, pakatanay. Pasak ito maaparentaki, natontong umpatutun belo te may kaparentan, kipo manaman nilante katuan lante tondok mi kamasyankan. Siya kipas sambayangan opong matua, ammi pasikambelakan, diomay te virus corona, saki corona. Dan no pa kitontong malaga-alaga, umpataro katuang ki sisola mintu rapungki. Tunduy mo kan siya pasakikan lan alo yate opong matua. Lan puang kipong Yesu kirampo masambayang siya makure sumanga. Amin. Rampoin deto tu kami nomban. Salamat lako kita solanasang. Puang umpasake ki.